Pak. Pak Be. Kopi satu ya. Halo. Be. Berapa? Biasa 3.000. Tumben Be duitnya gede. Iya. Nih. Jo, kurang, Po. Kan duit lu gocapan. Bisa cepetan nih lah. Coba gue liat dulu. Iya Be, cepetan duit lu. Bener atuh, Po. Mana nih kurang nih. Nih. Kan biasanya lu ngutang Be, mana gua tahu. Baru nih bener. Ayo dapat ya. Ya, Kasih ya. perasaan si Dede bawa duit gocapan dah. Tapi kok kembalinya cepet ya. Beramat lah.